اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند دے اندر حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کردے نے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینوں 10 کلمات دے ذریعے وصیت فرمائی۔ 10 کلمات دے ذریعے وصیت فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرکت، اے معاذ تو اللہ دے نال کسے چیز نو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تینوں قتل کر دیتا جائے، تینوں اگ وچ جلا دیتا جائے۔ اگر تینوں کوئی قتل بھی کردا ہے یا تینوں کوئی اگ وچ جلائے بھی، تینوں یہ کہا جائے کہ جے جان بچانی آ تو پھر اللہ دے نال شریک کسے نے ٹھہرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ دے نال کسے نے شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تینوں قتل کر دیتا جائے یا تینوں جلا دیتا جائے۔ دوسری وصیت یعنی اے ایمان دی اہمیت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ اے معاذ، ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اگر جان بھی چلی جائے ایمان اپنا بچا لویں۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَؤُكَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہ تو اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی، ماں باپ دی نافرمانی کدی بھی نہیں کرنی، اگرچہ تنوں تیرے ماں باپ تیرے بیوی بچیاں چوں مال و دولت چوں نکل جان دا حکم دے دینا، لیکن اے حکم استحبابی ہے۔ اگر تے ماں باپ کہندے نے کہ بیوی بچیاں نو چھڈ اپنی اناد دی وجہ تھی، پھر اجازت نہیں چھوڑن دی۔ اگر کوئی شرعی قباحت ایسی آوے جس نو درگزر نہیں کیتا جا سکدا، پھر اگر وہ کہندے نے بیوی بچیاں نو چھوڑ دے تو پھر اس صورت علماء نے فرمایا کہ اجازت آوے، وگرنہ ویسے بیوی بچیاں نو ہر کم تے چھوڑیا نہیں جا سکتا۔ جڑی دلیل دیتی جاندی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جڑی اپنے بیٹے نو گل کہی سی کہ بیوی نو چھوڑ دے، تو انہوں حضرت ابراہیم دے کہنے تے چھوڑ دیتا، باپ دے کہنے تے چھوڑ دیتا۔ وہ باپ نبی سن، انہوں نے نگاہ نبوت نال کوئی معاملہ ویکھ لیا سی جی دی وجہ تھی نبی دا حکم مننا لازم ہوندا وے، تو انہاں اپنے باپ دا اس واسطے بھی حکم منیا کہ میرے باپ نبی نے، تسی کوئی نبی تے نہیں ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس واسطے اگر تسی کوئی ایسا معاملہ ویکھدے ہو جہدے وچ شرعی قباحت نہیں، درگزر کیتا جا سکتا ہے، تو پھر اولاد نو مجبور نہیں کیتا جائے گا کہ اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ دے یا اپنے مال و دولت نو چھوڑ دے۔ البتہ اولاد نو اے ضرور شریعت حکم ہے کہ او اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے۔ اگلا کم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تیسرا، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کدی بھی فرض نماز جان بوجھ کے نہیں چھڈنی، کیونکہ جڑا بندہ فرض نماز جان بوجھ کے چھڈے اس بندے تو اللہ دا ذمہ ساقط ہو گیا ہے، یعنی انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی امان جڑی نصیب ہونی ہی وہ امان اور حفاظت نصیب نہیں ہوئے گی۔ وہ بندہ اللہ دی حفاظت چوں نکل چکیا ہے، جنہیں فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑی وہ بندہ اللہ دی حفاظت وچوں نکل چکیا وے۔ اور اس تو اگلا کم
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرَ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ شراب کبھی بھی نہیں پینی، کیونکہ شراب ہر برائی دا جڑ ہے، ہر برائی دا سرا شراب ہے۔ بندہ شراب پی لے نشے چ مست ہو جو نہیں پتہ چلے گا میں کیڑی کیڑی برائی کر رہا تے دا نقصان کتنا ہو جانا میں۔ اور اس تو اگلا کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَّةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اے معاذ اللہ دی نافرمانی تو بچ، گناہ کرن تو بچ، کیونکہ گناہ دی وجہ تی اللہ دی ناراضگی تیرے تے لازم ہو جائے گی۔ اللہ ناراض ہو جائے بندے دا ککھ بھی نہیں رہندا۔ اور اس تو اگلا کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اے معاذ اگر میدان جہاد وچ کافراں نال جہاد کر رہے ہو پیٹھ پھیر کے واپس جان تو بچ کے رہو، یعنی اتھے ثابت قدمی دکھانی ہے نہ کہ پیٹھ پھیر کے چلیا جانا میں۔ اگلا کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تو جہاد دے میدان وچ اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو رہے ہوں تو اپنی جان بچا کے نہیں جانا بلکہ میدان جہاد وچ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ستواں کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، جدن کوئی وبائی موتاں لوکاں نو پہنچ جان تے تو اسے علاقے چ موجود ہوئے پھر علاقہ چھوڑ کے نہیں جانا۔ مثلا خدا نخواستہ کسی علاقے چ کوئی ایسی وبائی مرض طاعون وغیرہ پھیل جاندہ ہے، بندہ پہلے اس علاقے چ موجود ہے، طاعون پھیل گیا تو ان شریعت دا حکم ہے اس علاقے چ نکل کے دوسرے علاقے جتھے طاعون نہیں ادھر نہیں جانا۔ اسی طرح جڑے بندے دوجے علاقے والے نے امن سکون وچ نے انہاں واسطے حکم ہے جتنی دیر تک اس علاقے چ طاعون دی وبا پھیلی ہے وہ اس علاقے دے اندر داخل نہ ہونا، کیونکہ جسے وبائی مرض پھیل دی ہے تو اے شریعت دا حکم ہے کہ تسی جس جگہ تے موجود ہو اوتھے رہو، اگر اس علاقے چ پھیلی ہے تم ہی اوتھے ثابت قدم رہنا ہے، اور اگر کسی تسی دوسرے علاقے چو جتھے امن و عافیت ہے انہوں چھوڑ کے اس علاقے چ نہیں آنا جتھے طاعون دی وبا پھیلی ہے۔ اور اس تو اگلا کام کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنے بیوی بچیاں تے خوشی نال خرچ کرنا ہے، کیونکہ بیوی بچیاں تے ثواب دی نیت نال خوشی نال خرچ کرن دی وجہ تی بندہ رب دا محبوب ہو جاندہ وے۔ اور اس تو بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے بیوی بچیاں تو ادب سکھانے واسطے سختی دا پہلو اٹھا کے نہیں رکھنا، مطلب بالکل چھوٹ نہیں دے دینی جو چاہے کرن، اگر وہ شریعت دا حکم نہیں مندے مخالفت کر دینے تو سختی زبان نال کرنی ہے، زبان تو بعد اگر پھر ضرورت پہ جائے تو زیادہ علماء نے فرمایا وے کہ ادب سکھانے واسطے ہلکی مار ماری جا سکتی ہے جس دے نال او دے جسم نو نقصان نہ ہوئے، لیکن انہوں اے پتہ چل جائے کہ میرے تے ان سختی ہو گئی ہے، مینوں ادب سکھایا جا رہا وے، اس واسطے ادب سکھانے دے طور تے انہوں تو سختی والا پہلو چھوڑنا نہیں۔ محدثین نے اس بارے ارشاد فرمایا وے کہ اگلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری ارشاد فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بیوی بچیاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکامات اوامر و نواہی، اوامر دا مطلب ہے جڑے کم رب نے کرن دا حکم دیتا ہے انہاں دی مخالفت تو ڈرا کہ او کام تو کرنے نے چھڈنے نہیں، جڑے نواہی نے یعنی جنہاں تو اللہ نے رک جان دا حکم دیتا ہے انہاں دی بھی مخالفت تو ڈرا، یعنی جڑے کم رب کیا نہیں کرنے او کرن نہیں دینے، انہاں تو ڈرانا ہے کہ او چھڈ دے۔ پھر اگے محدثین نے فرمایا وے
کہ اپنی اولاد نو بیوی بچیاں نو تعلیم دو، انہاں دے اچھے اخلاق دی طرف رہنمائی کرو، انہاں نو ابارو۔ وہ کس طرح ہے کہ تیرے کولے ضرورت مند آ جائے تو ضرورت مند نو کھانا کھلانا ہے، پڑوسیاں نال حسن سلوک کرنا ہے، وڈیاں دا ادب و احترام کرنا میں، چھوٹیاں تے شفقت کرنی ہے۔ یہ سارے معاملات اپنی اولاد نو نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دی روشنی وچ محدثین نے فرمایا کہ سکھانے چاہیے نے، والد دی ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اس بارے پوچھ گچھ کرنی ہے، اور پہلے ہی قرآن ہی ارشاد فرما دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو اپنے بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ۔ حضرت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچان تو مراد ہے کہ انہاں نو خیر دی تعلیم دو، انہاں نو بھلائی دے کم سکھاؤ، تاکہ او انہاں تے عمل کر کے جنت دے راستے تے چل پین۔ اللہ کریم سانو اس حدیث پاک دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے، جس دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 10 وصیتاں ارشاد فرمائیاں نے کہ اے کام اس طرح معاذ کرنا ہے تے اے کام تو نہیں کرنا۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔